Alright, ntuko ya inyanya mweri Zwena mwakane jwangirije mirongo iri na ithano nirukire rongero rwega iri ntuko ya njuma mbethirenge kugwataga ogeni tumburekia kothoja na gutegera manto uria jethiritwe jagitana mbere ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya nkurikanie tawethire tugatha tukiambagiria na nteto chietu chia Meru TV rukire nyumene tugethirwa tugitonyaga imwe kwa imwe ndene ya mangatheti no toro kuona mbere yakwa ngatheti chirigite na gukinya na nkethero ngechithujaga nyuma ya batu kuthira tugitegera nteto chietu chia Meru TV rukire ronarua au kabere tugatonya ndene ya mubango jo turinge ime ara tugakuretera mutongeria waku nikenda ukamuthikira kutara kana matara ojege siasa nikenda mbere ya mwaka jongirije mirongo na mugwanja jo kinya ukethira ukimenyaga mwerekera jo tongeria ndene ya ntura yaku nejurikio karibu sana onba betaga Dennis Mutima Muthomi iji ni nteto chietu echia Meru TV the rukiri. Tuambirie na ripoti ya ndionga ya munini wa rais Professor Kithure Kindiki ndene ya kaunti ya Meru. Ni ara Professor Kindiki ntuko yegoro arombera gukinya kaunti ya Meru aria araruguririe mubango na nguruki muradi jogwitithia nkathe sibitari ya Meru level 5 nikenda igatuika Meru level 6 akiareka gitene kama mraja gwitithia nkathe sibitari izi Kindiki na ugetana ndia kariba kaunti ya Meru na kaunti ingi Mutori bakethira bakigunika nyuma muradi jojo kana nyuma sibitari izi gwitithia nkathe na gutuika Meru level 6 gintukira kuga wakibo sibitari izi bukajo kia meri mugwanja Nyaraki ndikina ndi augete mbere ya abarikia tamu yao ya miaka 5 bakomba kwethirwa bakureikia gwitithia nkathe sibitari izi nethirwa ikiaja na utungata bure bukubatara nyarana ndi augetari na witekio sibitari izi atuika level 6 bamwe baazie barabethagirwa bagita gucho utungata bokere sibitari cia ome kana sibitari ta Kenyatta National Hospital na ndi bakethira bakiamukaira mautungata jaja jonde ndene sibitari izi ya Meru level 6 mwandiki wetu nteto Mutugi wa Kiambi na guturugorera na ripoti hiyo. Meri ya kinyumia ngavana Mutumanto ithingia kuromba mutongeria wa nthiguru William Samuel Ruto gutetheria gukiria sibitari ya Meru General gutuika level 6 na Ruto aretikira wira ne bubu munini wa rais Professor Kithure Kindiki na aruna ikinyetie sibitari na je kuingia wira ne bou hand over the hospital to the national government. It will be run as a parastatal, like Kenyatta National Hospital. And it will be funded directly by national government. That is a very consequential achievement for this region, and we are working day and night to actualize the directive of the president. And we have started today with the construction of phase 1 of what we require. Sibitari iji kirigirwa kwa ndene ya mieri mugwanja na gwitithwa nkathe ndene ya miaka 2 mbere ya kithuruno kia mwaka jwangirije mirongo iri na mugwanja. We need another phase 2, but as we look for the logistics for phase 2, we want to start phase 1 immediately. This phase 1 will be over in 7 months. We want before the 7 months to have acquired the logistics for phase 2. And the governor, the county government of Meru, is working with the Ministry of Health and the regulators of the medical field to make sure that the required facilities, human resources, and other requirements for upgrading are met in under 2 years to make sure that the elevation occurs before the next general election. Niare Professor Kithure Kindiki agwetete bate ya ngwataniro gatigati ga atongeria akiuga niko kumoga ukinyanira kwa wira ne bubu. If there was no unity, that appointment would not have happened, isn't it? Because if people are fighting and quarreling and shouting and insulting the government, so you just proceed with your politics. And meanwhile, people are dying of diseases which could be treated. So I'm very happy, and I pray that the leaders of Meru County will continue with that unity. Count on my support and the support of the president. Gavana Mutumanto ithingia kanyene kawe na remeto kwitha gikeno agikawira na bwa gwitana mbere kuigika na kugwata mbaru thirikari nene ati no gwa kuina inua kana kinya kwenderwo gwa batwe twe thirikari yetu ni guita ngui baraba kwete guita ngui ni kwawe eti guita kana ni atabukua kwetu Meru ni guita ngui
Kanani hata kuona inafanya kazi His Excellency, na these are the goodies with wabunge wetu na senator na county assembly na watu wa Meru, na kuahidi hapa, kwa sababu tunapata share yetu kama watu wa Meru, tunapata portion ya keki ya Kenya. Tutaichunga, tutailinda, tutaitetea, tutasema mazuri yake. Onyeshe ni serikali gani ilifanya maneno hii serikali inafanya kwa hii miaka 3. So ile tutauza 2027 tutauza ile sera zetu. Ni haria kindi kiaugite batina inwa ni garagara ya kabuti na bageta na mbere kuritira Kenya nguge na kuingia mirandi yonthe ria bekire ya Kenya wirane. Fire si fire. Alafu sasa ndio siku ya kampeni ikifika tushindane na wale wengine. Kiripotera Meru TV kuma cibitari ya Meru General gicigo bunge kia North-Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Otore okirio ndionga ezi ya munini wa rais wa ndeguru wa Kenya Professor Kithure Kindiki ndionga yawe ntuko igoro ndene county ya Meru na arombera kwita nambere na kwariria akariba ntere cia mugutano ndene ya gicigo bunge kia North-Imenti aria arataririria mawega kathumba jaria akariba county ya Meru bethirite bakigunikana jo kuma kithirikari nene iretongeretwo ni rais William Ruto nikagitana kana na governor Mutumanto Ithingia ora ni governor wa county ya Meru arataririria na ugamurandi jo siwenji kinyaji jo kambiria nikenda gutetheria utheru ndene ya municipality jo Meru. Nkoroki atongere baba ba Meru ne bekita wira ne bakugwata mbaru thirikari ya rais William Ruto nikenda mawega kathumba jagitana mbere na gukuzirwa ndene ya county Jeff wagetuma na ripoti hiyo. Akiariria Meru nyuma yawe kwambiria murandi jo wa kibwa sibitari mutindo jwa kangangi munini wa rais Professor Kithure Kindiki na tariritie moya mirandi menene thirikari ya President William Ruto ithirite kiretaja kaunti ya Meru. Imwe ya mirandi iri wa kibwa thoko ya Gakoromone ira ithirite kinenkerwa mbeca wa kibwa sibitari ruguritwo muthenya jwa narua irandura Leopard Lock na rithirite richumburite kaunti iji kwa Kagita o amwe na wakibwa Ndagate nithi ira ithirite gituma Meru na Kenya bakata uturo bunene. Sema mambo ya hospitali imetendeka. Jambo la pili, wakauliza ya kwamba ile deni ambayo Meru County government ilikuwa imewekwa na ule Mfaransa kwa sababu ya ile project ya Meru National Park 700 million. Rais Ruto amesema national government italipa ili Meru County isibebe huo mzigo. Hawa viongozi wenu wakati wameenda pale State House pia wamesema kwa sababu watu wengi kutoka hapa Meru County na Isiolo na Tharaka Nithi wamepoteza maisha kwa sababu ya ile Nithi Bridge. Wakaambia rais atafute pesa ya kutengeneza Nithi Bridge. Mimi nataka niwaambie ya kwamba pesa ya kujenga Nithi Bridge bilioni 7 rais ametafuta. Hivi karibuni mimi nakuja kuleta contractor ili tuanze kujenga Nithi Bridge. Soko kuu ya Gakoromone rais amesema ijengwe, na sio soko ya mabati, sio soko hivi hivi. Soko ya Gakoromone itaanza kujengwa katika muda wa wiki chache na itakuwa soko kubwa zaidi katika taifa letu la Kenya, kwa sababu yale masoko mengine yanagharimu milioni 55, mengine milioni 73, zingine milioni 200, lakini soko ya Gakoromone itakuwa kubwa zaidi ya hata zile soko za Nairobi, na itagharimu milioni 800 ambayo ni pesa ya national government. Ni aria akiaria Governor Mutumanto Ithingia atariritie kinya murandi jo sewage iria irari kiroto gwa Kagita na ndi kinya yekethire kiambiria nontu bakureta utheru mutindo jojo. Your Excellency, hii tauni yetu ambayo ndio municipality kuu ya Meru huwa na shinda ya sewerage system. Kupitia serikali ya rais wetu Ruto tumepewa over
1.2 billion ya kuweka sewer system hapa Meru Town. Your Excellency, sewer system, the famous Gakoromone sewerage inatolewa hapa ikienda chini. Ipo kuelekea serikali yenu ringira ila isiwe toru. Your Excellency, kuna Kenoru Stadium. Rais wetu alituahidi baada ya miezi 3 ambaye ni rais wa kusema na kutenda. Tunajua inaendelea. Kwa hivyo tunaomba hiyo kiwanja iletwe hapa Meru. Maua Stadium, wanajeshi wametembea huko pamoja na maengineers kutengeneza Maua Stadium. Bwe bwakenda bwe 10 Mheshimiwa Mpuru Waburi na Speaker Ayubu Bundi nande ni barombete Meru kwithira bakigwatira thirikari ya William Ruto hamwe na Kithure Kindiki. Bwana Kithure Kindiki, wewe ni mtoto wetu na sitasema kwamba tuko tayari kuunga William Ruto mkono kwa sababu tunajua kwamba William Ruto akipata 2027 rais wa nchi yetu wa Kenya atakuwa Profesa Kithure Kindiki. Na kwa mimi kwa sababu ya haraka nasema Mungu akubariki serikali yetu tukufu. Amen. Kwa hiyo mimi nasema kwamba wacheza Kithure Kindiki kana wacheza Ruto kinyaga wakoi kinyaga wakala haya tupige harambe nape kinyaga wakoi nape wacheza Kithure nape wacheza Ruto nape weka mkono nape. Asante bosi. Antogeto umero kanyaka kaina wando Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Nkatho cia mwanya mwandiki wetu Ndeto Jeff Wagituma nonto bwa ripoti yo kire ripoti ingi ni ati bamwe baciari ni baciumirite na kumeneria bonene thirikari na bobo ni nyuma thirikari kwithirwa ikigita imwe cia mbecera cithagirwa cigita ndene ya macukuru bakiaria na andiki ba Ndeto aceri babani bonene kurega kunganirwo ko ni kire bakuga na andiki thomo nikiumbete gweta na mbere na kumagara nonto bacukuru gwatwa mbeca kana thirikari kwithirwa iri na marando ja maingi jaraja batere kwithirwa jakirewa nikenda mitaratara ire ithagirwa igitithwa ndene cukuru igeta na mbere bwega nera na ndi barombete thirikari gukurukira ministry ya kithomo na nkuruki ministry kigina kwithirwa bagikara nthiguru na guchwa njira ireka thiria mathina jaraja kwetherete jagitonyera kithomo nikenda ana bageta na mbere na mathomo jao batukuthangi na njira no iriku tatu kurikia gukurukia thirikari je kiriga niko ya kwithwa mwangana ndi turirwa gutimbeca cia kurirwa ana cukuru kaire ira citwa capitation na itukuonekana ndende primary na kinya secondary itukuonekana na guthukia mantu buru na ndi gwituika kinya icia kigira tukareaga cia national exam na kuna cia ripate na uwezo buru batumba kuona mbeca cia kurira na nyakigerio kando na school fees ontobo inkuona bwe murigo jo murito mono ke mwana inchi asa bature aciari baro class antu ate gushomba economically na thirikari yauga guti free education ri Kenyans twaga kithomo tweta ku itara kibake itona fees igitare ya Uhuru fees ni rareo igitare Ruto akweja agutugitira mantu ya kuria fees tukoria turi a Kenya ina mbeca ici ciratwire gwita ira turariagairwa fees ibo bangi barari gugira tuwita cie tutaiji turita ngugi cia asra chao ni ndomwe wa asra bara gwita ngugi cia swa fees itikuoneka koria mbeca ina irambirie gwita kenda twaga fees. What is surprising me ni ura thirikari iguturi into conflicts and controversial statements nonto nyoro guti mbeca cia mathomo education minister alichoka kwa kuna free education president alichoka kwa ndege kuna free education and yet president is the one who is manning the two they had him who is speaking the truth 100% transition ya thirikari ni kona getumikana nonto okeya kuthwa economic burden twinayo ntere cionthe alafu icoke ekareo kithomo gikaura buru no tetu ekabwe kinya nini
na ria twagire kithomo ti mugongo twina ju na itukoro itonete onto burito mono na bwaringa nkoro cietu na bwaringa kinya nkoro cia Kenya no onto igita riria nthiguru ikethirwe kuremwo ikuthomithia ana na ndi tugacoka na ria igita ria muito ari ana bambire kuthia marambi na kanisa ni affecta o mano manto jau na ikio tukwaria na ndi tukiromba ka thirikari irikane wira ne bure thithirie kiromba kampura no onto kithomo kio theri kiambiriru kibaki na kithomo kiu as we are talking ikirenderete gitaria uru na nandi thai igitaria Ruto ndikumenyana na ngriete na nathithitie ki manifesto we awa kithomo akangazia kithomo mono na agagititie kithomo kio theri nandi aciari kaba kurire ibangaratanite na bageta kethira na bawa bagacoka kaire gwita kurithaia na ukaranjire na gwake makara na gwita ngugiria iteno tethio ndene ya maisha jana betu. Kere ripoti ingĩ nate gĩkundi kĩmwe kĩa mbeũ mbĩthĩ kuma kaunti ya Meru nĩ baugĩte bageta na mbere na kũgwata mbaru thirikari nene ĩrĩa ĩtongoretwo nĩ Rais William Ruto na mũnini wa Profesa Kithure Kindiki. Kũringana na gĩkundi gĩkĩ kĩa mbeũ mbĩthĩ baugĩte bakwenda kwethĩra kũrĩ na rwaria gatagatĩ ka thirikari na gĩkundi kĩa Gen Z kana gĩkundi gĩkĩ kĩa mbeũ mbĩthĩ nĩ kĩenda bakethĩra bagĩtarĩria mathĩna njĩra bagũkũrũkĩra na nĩ kĩenda nkũrũki gũkethĩra kũrĩ na ngwatanĩro gatagatĩ ka thirikari nene na gĩkundi kĩa Gen Z. Na gĩkundi kĩa mbeũ mbĩthĩ baugĩte bo batetĩkĩria gũtũmĩrwo bũthũku na kwaĩrua nĩ bamwe ba siasa bara bethagĩra bagĩtũmĩra mbeũ mbĩthĩ bũthũku kagitana kara bagwicwĩra kura ciao. Tũgwatanĩre na mũtugi wa Kiambi na riboti ĩyo. Batwe turia youth ba Meru itukuromba amani na itwethete twirindi for any generational national dialogue itwethete twirindi kwaraniria no ntabira tukwenda munde no Meru ndigurwe Kenya ni amani bira bitumire tumukona tukaribisha mheshimiwa His Excellency Ruari atwariria atwe mibango eriku after batu ya youth utura street inde na kutheta kura tuonde tutete na batwe aturi bibithirikari bangite na ringi tukuromba bo nene muno dialogue ire bwithike na batu turi Meru future twina namba aritwa na youth saitie mana tandatu na bando twenjirene kwangela bangi targetie tukuhakikisha bonka mu youth register ndoro Meru and Meru future tubanganire kundine kimwe twari ya mwambo mwe na kenda kimwiru etherari na amani iromba ratu kuromba ni atiri national dialogue kibwithwa na mu Meru usishwe na Meru future no usishwe kwa jumla twethe kwina that national dialogue mu Meru ethe accusation na Meru future usishwe. Thank you. Babu ibonogi manto jaja kwenda ndikurone tuwe ria emergency ature street ine atari ku create wars aturite tukurikani thirikari burebu atu turikana na twetheria so tutikwenda the voice agency kutwigara agency baweti haki ni utumika in a political way kutwika kwa antu botumira the movement agency kurwa na anene kana kurwa thirikari. We are not the enemy of the state tutiro yana na state yetu itwendete Kenya abayoyo betu bakwirire nthi kenda tutha twina amani twene nthi kuru nyingi muno cia Afrika ira zukumiletwe na twasi amani pamwe abaireria nthi cietu ya Sudanisi abe ya nthi cietu kuria amani na nthi nyingi muno ntumba kweta tutwenda tukinyau akwithe kwina amani imiaka mingi muno etiere na batu turia youth twenda amani nthi kuru kenda twone nyangu na tutha tukiandiko na tutura maisha me ya baraba yobetu bendare abaroyera Mbetikire twithirwo tugitakagira mantu jegi otungirie ndene gicigo bunge gya Central Imenti ni aria bamwe bakari ni bashumirite na gutariria mantu jegi gicigo bunge giki muno utongera bamujumbe wa Nterizi mheshimiwa Kirima Ngoshine kuringana na bamwe bato na bakari baba bariuga utongera bagicigo bunge giki nibonekane kwithirwa bugite gwitana mbere na njira iria kubatara nontu ankari baba bethagira bagitetari onde nontu bo miradi kathumba irio barabara na bange kwithirwa bagikurukagira thina chestima nera na ndibarombete mheshimiwa Kirima Ngoshine gutigira na kuingia mawirane jawe ja kureta miradi na nkuruki agethirwa akiingira bamwe batongeria kwithirwa bagitetheria akari bagicigo bunge kiu gya Central Imenti. MC Mwetonga na Rogonorugu. Mwanasiasa na mukari wa Central Imenti uria umbite kwithirwa akiuga we ngugie ni kuthuja ni ategerete ona mathithio jaria ja maendeleo jombite kwithirwa kithithikane ni ya Central Imenti na omba kwithirwa akiuga atekira na omba kwithirwa no gambi bwa muthemba jabubu ibwega betagwa Lewis Muthiora mukari wa Imenti Central about guchia gategate. That is about Central Ward. Mbumete ntora itawa Kianjogu Village. Baatu tura tori ba Kianjogu Village
itwathithirie wiring cietu cia stima mwaka wa 2013 rĩrĩa kwarĩ na mheshimiwa wetu wa Livondo kwaja mheshimiwa wetu wa Kirima ajite au atumite ngari ya Kenya Power thaici maita 7 batu tweterwo the document turia turiba kia njogu na tutona stima itukuga antu baitu ibekirwo stima ana ri barenja ba Kenya yonthe bembise kuthoma ura nthiguru gwetanya TV na mitandaone batwe ntoreu na more than 480 families ire tukomba kwa access power na netu tukuria anga 1 term kana 2 term kana ngino 2 term kira tukuga ne kianjogu gutegentu ka thirikari twena kyo monka thaici itwanjua stima twekero stima na gono nto mheshimiwa speaker Ayubu Bundi imbijo muchore okwa na ugiteke MP tugitete gamba twakunenkara nto ciama ankondo kura wona transoma turetere turi aturiba kianjogu na tugacokia nkatho no nto bonto bou batu turi akariba botho gucitwe ura tombi na ura tuturi na ura tutura na au twejera bamwe betu tukuringa kura maita janga nona maendeleo jatiroja antu iba murungu bangi iba mwekamba mantu ja gwito kiuga nganto ba utiba kubareo batu twakuthurite uringa ureta maendeleo ethera swika gwita ya transformer mu support no kari orongo uge no raewa ekira street light uga no rekira tiga kujukia maendeleo jaitha no gagito jukia maendeleo ja muntu na tutore aringi kura tuturiga maendeleo jatiroja umo areta transformer unge na rete ta unge akashukuru unge na karangi unge akarangi unge na kereta batu maendeleo jatiroja ibwega kuga Ayubu Bundi otu ntwathithetie ndene abotho guci kwaga ndoni mukiria tekene kweri na twana 25 mheshimiwa Ayubu Bundi akomejukia na arua nyomba cionthe ira ciero karitine ya skuru eu antu akwiba thama banjirio komborithia na bau nyomba twina more than 6000 student Ayubu Bundi university tukutagete tuono kemerwira monke kinya stage ire kinyete ngugeire muntu itete na kirete street right market chieto itete thara ya chionde muntu jo ngugewe ne kuono rere ari MCA utinja etembo kando itukwandi na rwa cias utinja etemburi etogen muntu na tethetia na beto muntu na tethetie kithomo kia abotho guci yonthe ugingana na ikyo tukuga turi antu ba Imend Central baatu itumurombera na twamutethia na tugokira kuri o mono 2027 getekeu ugeta National Assembly teni ndauga ne akariba Central Imend baria bategerete na bathuja bwega ngugi cia mutongeria ugwitwa Ayubu Bundi na bauga ati ngugi ciawe ne bacionete na nkuru kibomba kwithiro bakiuga maendeleo jatirujaga Ayubu ona giki nawe Kirima ona kiu kingi bobagateetheka mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene Central Imend Meru TV. Kira riboti ingine ati Amiru niboritwe kurima na kuanda biakura bya gentwire jamatuma mea ogembe na nkoroki mianga babo ni kuringana na minister rongamirita barabara ndene county ya Meru Oroji Keneta David Bario aria akiare na mwandikio wetu Anteto Mureithi waba oneke ni gutariria na kuwira kana na kwa mataro Amiru moromo kagite na gaka kuri na mpio Amiru batigire ne bagutumira irio bya kagita kau kabere kana irio bintwire kiria aejene ngerekano irio bira bithagira bigitethire kagite na gampio takwithira mtu akenyo ushuru bogembe na nkuruki mtu gweta na mbere na kurikwa kuringana na rera uria ritite rikithukana kana rigichinjagia mukondo jwaju uria riaturaga tene antu ni babatairio kwimenyera na guciathurana na irio bia kuria biria bikuthukangwa ni riua na nikienda bakairitana urimi bwa bia kuria biria bikumiria riua na bikumiria egitene riri turi jamea miere mikwacie mikua o amwe na kurima irio bingi biria bikugwira egitene rituri na tugatigana na urimi bwa mpempe o amwe na kwirigira ati utirio bingi tumba kwithura tukirima na tubiona bya kuria abajojo batari na mpara utire abajojo betu bera na mpara
jonto bwa mbere bajojo betha na bia kuria bia gintwire ibai na mianga ibai na ni washemerejo ibai na marenge ibai na ikwa ibai na miere ibai na ugembe ibai na ntobionde bia biomba gustaimiri yuare tu naryo na batanda kinya mete mere kuthukiarera retu betha wegita thonde baikabirite ndaibaije gwika store lakini ntuko iji twetana bia kuria bia tu nabio tukara tutena bia kuria tutena mpempe tutena bia kuria na kinya batu twingwa twendeguru tutomba kuinyeria murimi wetu ombe kwanda iyo bibingi bianda bikastaimiri dene tu nayo ya into bitire mauri lakini ora muntu aringa nona bila bina bei enene nonto nakwenda kuonwa kiria musere nonto nakwenda kuonwa kiria kamutuka thi nonto tutochoka into bia tukilenge imbechiana kilenge nywa watampende kilenge mundene nyume nyumbau kikuma note mbecho karichwa ikwachi bya mukua handa mukwachi ikwachi bya muti muntela mukwachi mundene are kento kinge na kionkienda kwira mero beto especially anto beto bembe ureto ugethera onto kithi mundo mira ni mira ke utumia kuona nya mukwachi yumwe utumia kuona kinyerio rimwe utumia kuona nya rukwa rumwe kigo ki uturia into bibinge bya kimero byari tubers ni bya kurabira byuma mirine na bya kurabyu kinyambure kaura bitiora nonto ekwa kiachiara kinya gutena mbura ekwachi kya mute kiachiara kinya gutena mbura lakini into bibiri oro ya muthatu yonto mpempe na byu binge bionde mbura yora kaneka nyia bikauma bionde lakini ukethwa na mikwachi mundene ukethwa wina matuma mundene ukethwa wina iko mundene interview bitithira na kinya gutena mbura itoketha na tokarea na bitotoreta era madhara boy bonkienda anto betu bachoka kuri yabya kora bikariu parekana na manto yo chonko teguraterwa oise ongi wetu aita friend nuwa turitanire kwanda ka kisheni kiandani turona kenda tuitethia turailela untu wetu kuntu kwa kukumu ma kuteona mbure kwana na itwitha twina thina mianya so ile tuonere ile aiko ya aturitana kwanda tukisheni kiandani ile tuoneka mbanjirie kwanda twataira ruwe trimanite na aremi mwanya baria bacumiritie na gutwika kinya kethira guntu guku ni kwaraga untu bunene bonete ni bubwega bethirwe bakirimaga kamunda kanini na umba ni burea bakumba chengandani untu ikotera iria tu mantu ne ya kitchen ya kwenu untu tukanda kwina njao kenda nyarira otukero nara weta nyamundene nara kuraya nara twitaro ndoke ukatwinto byaku akuyo au ukarugira na untu igutukire ro tutare kiundu ntaga nkeno ra yetangi ne kiranteve tu akyo ne sifondi Kenya ibo pampere kyo nde ntaga ro ange kaira ku kenda ro ntetheria kurima into jabi uju ni murimi wa mbere uria withiritwe arimite ikwachi akarima mpempe akarima nono na akarima irio bibingi kumanya na ruji rwa gutana mutungi na mugongo jwawe na nyingi akaroreta mwanka mundene antwawe aria thithitie kamunda kanja nikenda akomba kurima sukuma intethagia na inya muno nontu imbita ngatua na kendia na kona mbeca mwekuruju nawe kinyawe na umirite na kwithirwo akitaga ngugi iji ya kurima kamunda kanini karaba kugane kamunda kamurugitone karia kethiritwo kamutethetie nontu bwa kwithirwo we atigura iranyani atigura sukuma atiguraga kinya nombi irione biawe ni kamutu ake aguraga na eja gaikarangira byakuria biawe na karia Marieta mbetawa Margaret Kabiria oni ndemeta kamunda gawa maginya 10 na imparete sukuma karato spinach tokwa na tobilibili na nyampempe na nyanya oni kumande kulitana kwandra sukuma hii kara thina na nteta kura na nteta kura jueri oni bwiracha kwa na fertilizer ya ng'ombe nteta kura fertilizer ichenduka kwandra to sukuma to takaloko to tethia na nyeni kwendia na kona nyego miria kwa kaura mauta na kaura nyebinge na kora na gonya karamu ko wende rero to tumaira to ganda sukuma hii to tata le giundru to gayaru mwanka ithone to kathura sukuma sietu tote oni na ntana nya otaira metongi nyombe kaira roe oro thira ngeta taringe kude sukuma ciakwa ndande kuma thano mwanka thai chintwerie te takura sukuma erureni ko wende kwere goro bantugie kwa na bara bange bathire othao
baendelee na kwanda sukuma no ndoro rore na ligunda rogelo ko theri rote utumereka ende mtu na ichomagia kanda kamunda kangalo ko ateke weta na rire ko sukuma jina dawa omba makwera ko bangi bantu keto iba ichiomie na kore matomiunda toto kitchen garden onto itutethairia muntu muno nya kwendia twinto tura nya twaku okang'ano ugae kanini o tuigetaka kitchen garden igotethairia okendi nya twinto tura ukarira inya mwana inya school fees ye iro kumba na kukubwithia tumantu tutungi twa nyumba so ibo tuonera na ndani kwira arimba baingi muntu na thwani kukwithia ina kamunda ka kitchen garden no tuigatethagia thina nyingi yonto oni ende ntethande na thina inya mboka cia kurua na ntethande na inya thina ya inya ithongo yonto thai nto vinda ndite kenda viethiro mbura alafu mbura ego yensa 40 kwa tuigende into bikagwa kula kuluki so ibo twanjiririe turona tuga ko eto ntu ko muno mwaka twanjirie tu mantu ya karia ya eko to no mwaka bethirwe bena mirire mega number 1 area to witangugi ne area kafu ka area na jua muno itunda roje so tugeria kuitana mwekuru njirara akomba kwithirwa wewe ngwa ena sukuma ciawe gitunguru kiawe nyanya ciawe iwachi biawe na intobi na migwachi na mianga nikenda mba kwithirwa gitaronde nikabirite ja mwekuru nawe mwene nja utiri tukwe mwana wakarira ikwithwa tinabia kumurugira Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe mawa kumania na ripoti ya murithi wa baya gimataro jabia kurambiria batu ta Meru tubatere kuthoro tugitumira niyo tugwikira gatantande to chieto chia Meru TV rokere mutegeri ugatakora atero ntonkathiro ngechokagira na mantu raja karinde ne nkatheti chieto naro tumureke na tutuje tumenye ntuko ya muthia kiumia kana ntuko njuma mantu jakaria tandene ya nkatheti chieto inchokerete ndene Meru TV mankathetini. Ikibamba sana basi pull it up. Selector cheza dopa once from the top. Whoa. Dojo mabe, dojo mabe, dojo mabe. Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Dojo mabe, dojo mabe, dojo mabe. Everything women do them fire. Right, karibu sana, karibu mutegeri Meru TV twethire tukimurekaga kuthuja na gutegera nkatheti cietu nkambiria na nkatheti ya The Standard nkambiria na nkatheti ya The Standard mutegeri
na ntukwe naru rugono rwa rwithiritwe ruhe karatasine kambere rugono rwa tugaganiro kwendia nkatheti kana rugono rwo gutumira kwendia nkatheti rukirirwa narua iro manto jegie mbeche iri kwerekana ni chi ndene ya e-citizen mutegeri ni platform kana mutambo jura tumeka joke digital kire Kenya ni kenda bakomba kwethira bakio na mautungata ja thirikari. E-citizen ni mitambo ire tumagirwa ni ya Kenya ni kenda bakomba kwethira bakiamukira mautungata ja thirikari gutumira mitandao nonto mtomba kwethira gitaga ki huduma center kana ki obichingi cha thirikari no wethira gitumira e-citizen ni kenda igagutethia na karatasi kambere gakiuga kwina mambilioni ja mbecha jaraja kurekana ni jombete kwethiro ja kijukwa na njira itikwereka kuma kiri e-citizen kurekana nkuruki ya 9.4 billion ni jombete guitwa ndene ya account ya e-citizen na njira ire itikwereka bobo ne kuringana na auditor general urorikiti na kurekeria report izim irugono tukaruthingatira karatasi ne gatuna karatasi ne gatutano na karatasi ne gatutantatu nikenda tukamenya imbi kurenge rukirura na arua kiri manto jegie e-citizen rugono ruro nene sana ntukwa na ronda ne ngatheti ya The Standard na tukatho rutakagira au kabere tutonyere karatasi ne gatwire ndene ngatheti irango etakagite na gaka ya The Standard karatasi ne gatwire manto jegie machindano jando imbo jaraja idrito jageta na mbere ndene county ya Meru National Music Festival ne machindano jadrito jageta na mbere ndene county ya Meru nara ndene chukuru ya Meru School Kagagaos na Meru Teachers College aritwa yekuma ntere mwanya cia ndeguru ya Kenya ni bedre tabaki kinyande ne ante shukuru iji aja kire county ya Meru na gweta na mbere na machindano jaja Irugono karona karatasi na gatwire ndene ngatheti ya The Standard araba kuga students teach financial literacy using verse aritwane bambirite kurita mauritani jegie gweka kigina gutumira verse tiao chendwembo kire machindano jaja aritwa baritumira ndwembo hizi kwethira bagetoma message kana bagetoma ntumwa ya gwitana ntoma ntokathumba mono je kie kwethira ukibanga kire manto jegie mbecha kurerekana ati karatasi ne kagatwire Area ndene chukuru ya Meru Teachers College gukurukira mubango jo junior secondary chukuru ya Retro Friends Academy iraithiritwe yumetanara na Ivasha ibarambera kujukia kanya kambere nonto bafasi yawe kumenyekana ta Under the Roof chukuru ya Retro Friends Academy kuma ni Ivasha barambera ku perform vasi kumenyekana ta Under the Roof na barame performer ndene ya Meru Teachers College ni babara number 1 kana barajikire top spot ntuko ya igoro ugategera kona aja barabara babaire EPCA Kangema barare na rwembo rukumenyekana The Fluffy Wing irwembo baraindire na bomba kudora bakijukia kanya gatwire no gategera aja kwina bange baraindire ginto yoto The Fluffy Wings ngo kwire Lukenya Academy kinyabe barombera kwethira bage jukia namba eithato kire manto jaja gipoe moizi irogono karona karatasi ne gatwire nokona mbicha chukuru kathomba chige perform kana chigita kire machindano jaja jando imbo jaraja reto jagita na mbere aja ndene county ya Meru kumenya manto nkuru kimotegeri ikaratasi ne gatwire na ngwekurikana kinyana haro bado machindano jaja no jadreto jagita na mbere ntereyu karatasi ne gatatu ngatheti ya The Standard niongo etenjara kagita ne niongo etenjara ne ciakwa kagita ne gaka baruga anto batantatu ni barombere kwethira bageta uturo bwao bange baire bagurarua na bobo ni nyuma ya ndege ya gikundi gitega kithirikari ke Amref kwethira ikigwa ntuko yegoro na yagwira nyomba na ramushi munene jo Nairobi baruga anto batantatu ni bombete kwethira bageta uturo bwao ntuko yegoro na bobo ni nyuma ya ndege ira ithagirwa igikamata mandaktari ba Amref kugwa nare ntere chemo yoko county ya Kiambu kuringana na county commissioner Henry Wafula ogeta barabara oragirwe ni antobana barani aritingoge ba Amref na nkoroki civilian baire barabara ari nyomba ire ragwiriro ni ndege hizi monkera na ndi batera rekeria marietwa kana mbicha chia barabara ombere kuthira bageta uturo bwao ndege hizi ya Amref ire ithagirwo yekamata madaktari ba Amref ni ndege ya igwitwa Cessna Citation XLS namba ya kuregister ni 5YFDM
ire kurikana iraumire kieni kia ndege kia Wilson mathene jathe nyanya cia muthenya igoro na iretete narantere tia Hargeisa ndigoro ya Somalia. Kuririkana kiri bamwe barabara ombere kuthira bagikujira ikarikarire baruga ndege izirambirire gwita toi ire iguru erambire gwita toi na nyumene yagwa na yagwira nyomba ciantu kana yagwira residential buildings iji ni nyomba ciantu na niyo mutino jojo jiromere jo atigira antu batantatu batete otoro bwao na bange baire bagura ritwe bonene kuririkana kwikana kama yake 13 bado ngina wako akumenyekana atera ndikwa rieto batikaririkana bado no karetete na mbere kutu wakagite na kawa ndiki bonka thetiezi kana kama yake 13 karaga kurikana karare kiri imwe nyomba ira ndegezi iragwirite bado kagite na gakwandika ngathetiezi karirikana agatirare gakuoneka irugo no karona karatasi ne gatutatu roege mutino jo ndege ira ikamataga mandaktari ba Amref ni gikundi gitege thirikari mutegeri kira kethagirwa igigitetheria ajie na mono kiri nthiguru kana nteira chikwithira chiena ndoa kana batego ciumba na nikio tumu kuona baretete na nthiguru ya Somalia. O karatasi ni okauga tuthatu kuri na rugono rungi rwa family na bamwe babara bombere kwithirwa bakigwatikana ndene ya mbithukiro ira yaumire 1998 ya mbomu kiri embassy ya America irethagirwo inara Nairobi. Irogono karona karatasi ni gatutatu kuririkana bamwe bantu bara baguraruru bunene na bangi ni bara bombere kwithirwa bagita endo bao ntuku yagoro ni barombere kwithirwa bakiungana area Memorial Park irethagirwo Nairobi nekenda kwithirwa bakirikana miaka 27 nyuma ya mbom ire aripokere kire embassy ya America irethagirwo na Nairobi mwaka 1998 kikundi giki kuririkana baretere na mbere na maromba na nkuruki kugeria kurikana nikira na ndeba kuromba thirikari kutigira ne kuba compensate kana kubaria bakiuga na ndekwa kagitaga karajaga nkuruki ya miaka 30 batithiritwo bakirikanwa mbithukiro eze umere Nairobi yombere kuraga anto nkurukie magana jairi kana 224 people ibo bambera gukua na anto ngirithano batiko bagura ritubu nene igentokera na ndige kurikana gekari kano kire history tambithukiro ire anzo kuburu aja ndigorone na ndepa maba survivors na bange barabatere ndo baone barombera gukinyaja na bariuga thirikari itombera kwithwa chiba tajaniria thirikari Kenya na thirikari ya America nikiraba kugabo bariromba support ya utungata botheri that is free medication na compensation ireba kugana ndeba gwetera ko kagita gakaraja kwena mtu mobo aja ogwetwa Nyakanga ariuga kagita na kambithukiro 1998 aitaga ngogena Kenya breweries yes na aombeta gwetha na muchore ndene nyomba yu ya Cooperative Bank ni arana ndia choketa obicini yani igoro mutondoko jo munene na agwa nthiguru naomba kuthirwa kigurarua na nyumene iko Chibitara Kenyatta National Hospital ni arakuga kuma au mutoro jo agaruka buru nyuma mbithukiro au kana mbomwe we kuripuka onge Simon Ayenda ojo noe ariuga aonere anto bakematoka akiuga muripoko jo na nyumene aikirwe Kenyatta National Hospital kinyawe na atrito meri 3 na monkera na ndia aruga mutorero jo awe ijwa chencherie kwa irogono karona karatasi na gatutatu ka survivors bamwe bara endo baba akuire kagite na kambithukiro kana kamuri kambomwe yaringire US Embassy 1998 na gutiga anto nkurukie magana zaire batete oturo na bangi ngiri ithano bagura reto bonene na ndene bakoromba thirikari gutigira ne ko ba compensate kumenya manto nkuruki karatasi na gatutatu katheti ya The Standard. Karatasi ni agatona ni manto jagi e-citizen irango karendo kuthomera au kabere mutegeri karatasi ni agatona baruga how billions were moved in a shadowy web through e-citizen ore mambilioni ja mbecha jombere kwithirwa jakejo kwa gukurukira mutandao jwana unthiguru gukurukira e-citizen kuririkana na ndiri boti ni rikite na korekeru na konania oria 9.4 billion chombera kujukua na njira ite ya kiwatho kana itetikiritwe eje ni kuringana na ripoti rekeretwe ni Auditor General irogono karona karatasi ni agatuna ariko kwerekana kuri na company chirio irachira ingogeni e-citizen nikenda chikaomba kuthura chigetithe na mbere mubango jo ayo bwega
Kambuni ya mbere ire ingogiaza iretwa MS Webmasters Kenya Limited, inge iretwa Pesa Flow Limited, inge geto Olive Tree Media Limited. Izi chionde chiagwatanira nikenda go control eCitizen na kumenya uria egwita na mbere kiri mantu jo ribo ambecha o mautungata kiri ya Kenya. Kina ndi kuririkana gukurukira kambuni oyu nkurukia 9.4 billion echimba takodhura chikijo kuona njira iria itiku ereka. Na ndio kadra kiona rugono ru karatasi ne gatuna na kinya karatasi ne gatutano no rugono ru arana ndi kwedhira tokuri na mtangurutano kana kurare mtangurutano ntuko yegoro na bobo nyuma ya Ndagitari Chris Kipto ojo ni mwandiki munene ondene ya ministry ya kigena kuchithira acheke akirobiyoria biege wambabu bwambecha bwonekene ndene ya eCitizen irugono karona karatasi ne gatutano baruga ni kurare na nkuchanio na nkuruki gucokanire migambo gategateka mwandiki munene ndene ya wizara ya kigina Ndagitari Chris Kipto na bama bidha kuma obisi ya Auditor General barabara menene barara area manto jegie wamba kana mbechire chiurite gukurukira eCitizen. Yes, kuride kana kuruki kana around 9.4 billion nichithiritwe chikiura na njira iria itikwereka. Akiaria mbere ya kamite ya kuthuja mantu jegie utumiri bwa mbecha ijikeneta National Assembly Public Accounts Committee mwandiki munene ijikeneta Belio Kipsang ojo no immigration na eCitizen, John Tanui ono wa ICT na Daktari Kipto ojo no mantu jegie treasury. Ibaronekanira kuregana na ripoti ya Auditor General. Kuringana na Kiptom araugere arenda kwira Kenya ati kuma mwaka wa 2023 gote mbecha nyireko chithiritwe chikiura ndene ya eCitizen ni Kipto araugere gintu kira Kipto na ndara amenererio bici ya Auditor General nonto bakorekeria ripoti itina ngerekano kana itina uma ni arana bo mabitha baba kuma rotererwa Auditor General barombera kumeneria PS ojo na kumwira aria umana uge mabungwa mbecha ichurite ndene ya eCitizen kwou kurari na gucokanire migambo nkuchanyo gategate kati Dr. Kipto na mabitha bo Auditor General nontoba manto doja igie mbecha kura kiri eCitizen. Irogono karona karatasi ne gatotano mutegeri na au nthigoroke karatasi gatotano nyuma ya ogwa kuthira ukitoma rugono ruru eCitizen na mbechire chirikite kuiwa au nthigoro ukethira ukionaga na ndi ministry ya kithomo niongerete subject iri kethira kithomo kiri senior school kuma subject mugwanja gweta subject 10 bobo bojeta kagita na karia mubango jo CBC jo grade 10 gweta grade 12 jo eterete kuthira jo kirugorua kukurukira mubango jojo mweru madhabu egechonko Kiswahili community serving learning iwi kethira chi compulsory ne kethira chi kigerione kana examined na ndeni kuongeri physical education ICT na pastoral kana religious instruction iyo ni thato chiongeri kire itare ona ndi nyacho chika mandatory ichi atomachie 7 afu muritu akaye wakanyaga kuthura ingi thato kulingana na karia iria kwenda chionde chikethira chiri 10 kwa ne ugo kario kagita na gaka ni ana bakethira bakithomaga baraba iterete gutonya senior secondary school kiri mwaka twitite. Karatasi neka tuta mugwanja na karatasi neka tuta ntatu ukethira ukionaga rugono rwegie ngwataniro kana ucorebwa Kenya na nthiguru ciaome ki karatasi neka tuta ntatu ni manto jegie Kenya na nthiguru ya Tanzania. Urano wa waziri wa gutegera manto jegi uritingugebo andegoro ciaome Musalia Mudavadi urano kinyamo mwaziri munene na wete Kenya itiomba kwithirwa ikithingatira njira inthuku nikenda gutigira ne bagochwa ntaira ya nthiguru ya Tanzania kwithirwa ikiragana kana ikitejana area baruga atia aitinguge ba Kenya baraba gwitanguge na nthiguru ya Tanzania. Musalia Mudavadi akiaria ntuku ya igoro kagita na karara mbere ya kamiti ile gwitwa National Assembly Committee on Regional Integration na arambere kwera abunge baba na abera ati Kenya itetejaneria aritinguge ba Kenya baraba ethagura bagitanguye na nthiguru ciaome ende araugere bate tumiranjira iri itebui kana iri kareta mbatho bagatumira rwaria rwamwe kwa mwana nthiguru ya Tanzania
nikenda Tanzania kethirwa igitigana na mibango ere kirite ya gutunya baruga aritingo ba Kenya baraba gwitango na Tanzania ira Musalia Mudavadi agwita diplomacy nyumene Mudavadi araugere ketha diplomacy itethirwa igitangoge kana go karande guruna ndigura Tanzania baraniria bwaga ititangoge na nde bagaita mwerekera jungi ende kwa thai bayo ya kanya bakarende guruna njira ya diplomacy nikenda bakathiria mantu zau karatasi ne oka gato tantatu ndigurum okona mbicha chia thoganiro bathatu omore to Jeremia Njoroge, Marvin Wandugo na Victor Kimani baraki nyito mbere ya koti ya Milimani ro koti ntuku ya igoro athoganiro baba bathatu barerekana ni bamwe babaria bagutetheria antu guchenche thimu iti ya mkopa nikenda mtu ategeta na mbere na kuria ireto unlocking mkopa phones nikenda antu bategeta na mbere na kuria ibarambere gwikirwa mpine ni mabithaa ba uchonkoni ba DCI na bamba gwikwa kotini kuririkana baba ni bamwe bagikundi kirege gutetheria Kenya baraba kugura thimu tia mkopa gwita software ire igatuma mtu atekarege thimu eu na nandi gutuma kambuni ya mkopa igeta hasara ya mamilioni ja mbeca nandi athugania baba barekirwe mpine na ukabona karatasi ne gatutantatu au nthiguru rabara kinyithiro ndene ya koti ya Milimani uchonkoni bwitite na mbere karatasi ne kamugwanja ukona rogonoro ye Gachagua mongera na ndari antereshi America rogonoro ye karatasi ne kamugwanja ore wari munini wa rais Rigathi Gachagua na ndina ugetaga atigira nako nenkanira evidence kana ukoje bokungana kiri bwegie rais William Ruto bwa gweta giutate na mantu jegie utoro bwantu ireto human rights violations na kana augeta Gachagua ugeta nenkanira ukoje bwawe bwegie rais William Ruto kiri thirikari ya America Gachagua ararite jaja kagite na kare ararombaga rais Donald Trump ageta na mbere na kuingira Kenya manto kathumba ende na ingira kiruto ategete giro gutonya nthiguru ya America akiaria ari ntereche Midwestern region Gachagua na ntereche America Gachagua na ugeta we kiri ndio ngaya ya America ne gutigira na gutetera Kenya na nkoroki gutigira na ku ita umabungwa nikira Gachagua augete ari munini wa rais na karaga kiri micemani ye mingi na ari na siri kathumba chiege thirikari ya rais William Ruto na siri chionde augete akairekeria kiri nthiguru ya America nikenda rais William Ruto akaomba gweta na mbere na kujukirwa itagaria irugono karona karatasi ne kamugwanja ndene ankathiti izi ya The Standard karatasi ne gatunana na kenda mutegeri izi ingono chiegie biashara hii biashara hiyo karatasi nege 10 yes karatasi nege 10 siasa nande kuririkana uria wari rais Uhuru Kenyatta uge baba kuga nande agachokera utongeria bokia magia Jubilee kuririkana uge bobo kana guchokera kwa rais oro wari rais Uhuru Kenyatta gutongere kia magia Jubilee nande gukethera kwireta mogaruruku kathomba kiri siasa na nkoroki gukareta ugaruruku kiri Rigathi Gachagua ura wethiretwo akiuga noe kingpin wa rugariro muri Kenya na nkoroki kidogo baruga ka effect kithurano kia 2027 na njira inene ntuko Jumatano ikiume geke Uhuru na janere ntuko 21 kuthira gintoke goto Special National Delegation Conference ere kathira mweri jojo niarana ndi gukonania na chokerete gutongere kia makia Jubilee na kuririkana bobo bogareta ugaruruku bonene sana ndene ya siasa. Alright, karatasi nege 11 kathiti na The Standard karatasi nege 11 ijino biashara mutegeri yes nkuona ijino biashara no karatasi kuna rogono roja karatasi nige 11 kuri na andiki baire banteto baraba kurikana ne bakambuni yankadhite ya The Standard omwari etwa Edwin Nyarangi onge agetwa DJ Darius baba na andiki banteto baririkana bonda ni atano ngina na baitango gekerio kinyomba izi anteto na atano ngina baririkana ibatigina kiabage kenene nyuma ya chiari babo bairi achiari babo kudura bageto turo bo kiri mutino jo barabara kagite na karabara jite kiri graduation ya omoyo abo bairi graduation ere batale kudura igeta na mbere ntuko na Rwanda ne chukuru kana University ya Mount Kenya na ndeni kiabage kenene kia tano ngina babo bairi barana ritungoge bankadite ya The Standard bakiuga gachiari babo bairi barakuire mutino ne jo barabara kagita na kara bareje te Nairobi nikenda baka kujira graduation
ya umwe wa abo baire baba ire kurekana batere gweta na mbere na arua inara wa Nairobi kire cukuru ya Mount Kenya University iro kono karona karatasi ne kau ke kominemo matagari one ukore ndana kaziti yatorokero na arua one ukore ngwetinga gutonga ngano chionda lakini ntomba kumagaruka aza ntego tagareta manto jegie meza kwerete na mbere ya CHAN 2024 ntukwa yagaro ndakati Harambee Stars iyo timu ya Kenya ne barombere kwedra bagechiomia na bakanda na buru na gutigera ne bakuma ngananio ya ngoru emwe kwa imona timu ya Angola iro kono karona karatasi na kamuthia buru ndani kaditi ya The Standard karatasi na kamirongo ina kamuthia buru nyuma buru okono raba kuga ate anto 10 barabara chethagira timu ya Harambee Stars barari anto 10 nonto omo na rana nkero red card kuririkana anto 10 ne barombere gociomia na batigira batira ingerwa ngoru inge ne timu ya Angola ntuko yekro bagweta anto 10 Harambee Stars ibarombere gociomia na batigirangana niyo ya ngoru emwe kwa emwe kire machino ya CHAN kire group A irerete na mbere ndene ikeniga Kasarani mudhanyo yogoro Austin Odhiambo noe urombere kwethirwa akiingiria ngoru ya Kenya na Joaquim Pasiesa amba kwethirwa akiingiria ngoru ya timu ya Angola na ndiko ririkana ke group A Kenya nethiretwe gitongeria ne tongerete na point 4 Kenya na ndene nethiretwe gitongeria irina point 4 ni rugono karona rugono karatasi ne kauka muthia burum erwegie mpumi CHAN na mono ura Kenya rombere kwethira giciumia utuko bagukira naru na gutigira kinya kwethira barare anto 10 bete daga kibange 11 ibarombere gutigira batirongero ngoru na bomangana ni emwe kwa emwe na bado ibo batongerete group A bari na point 4 ibaga sana batironge kwa ndakira kagita gake kana nkuru kwitegeri bobo ega bwa Meru TV oni mbeta Dennis mutuma muthomi eyo kare Meru TV mangazetini